Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat ya. Halaman 31. Ebda. Yuk silakan Bu ambil sini aja nih. Huwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini suaranya keluar anak mudanya ya. Kalau biasanya kayak ibu-ibu, ini anak muda nih. Berarti harus Aduh, lepas ya. Ayo. huwa yubdi'u wa yu'id. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa khalaqnakum azwaja. وخلقناكم أزواجا Lalabisa fi batni. dekat kulkas. للبث في بطنه Walamuh salah listamin. salah 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 Iya Pak. salah ayo coba wala mulih itu kan hamzah nekan wala muli tamin Walamuli taminhu ru'ba. minhum ulang lagi Minhum. Iya. Walamu lih salah tamin. salah tenang tenang astagfirullahaladzim tenang kamu udah Walamulih. pinter kok udah pedenya Iya tadi udah Pak. keluar nih dengerin Bismillahirrahmanirrahim. walamuli walamuli minhum ru'ba minhum ru'ba ayo Iya. Bismillah. Walamuli taminhum ru'ba. walamuli minhum ru'ba kemudian Firo Firoku piraku baini. sih piraku piroku Firoku baini wa bainik. Firak, 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 firak baini wa bainik. Firak baini wa bainik. Ayo laguin, belajar lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Firoku Punya baini pendek. wa Firak kubai. Firak kubai. Firoku baini wa bainik. Firak baini wa bainik. Kemudian. Wala tahmil alaina. ولا 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 تحمل علينا ulang Wala tahmil alaina. kemudian Wala saufa yu'tik. ya Wala saufa yu'tik. wala sawfa yu'tik terus Hudh biyadika digsa. khul biyadika di kadi kanya pendek khul biyadika dirsa Ulang Pak. iya Hudh biyadika digsa. iya dirsa kemudian Hadza buhtanun tanya azim. panjang. Oh iya Pak Ustaz, ya Allah. Hadza buhtanun azim. Hada buhtanun azim.
fi tughyanihim ya'mahun. fi fi tughyanihim ya'mahun. Coba ulang. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Ma yughni anhu maluh. Bayuni anhu maluh. Ulang, Pak. Boleh. Ma yughni anhu maluh. Kemudian Kaidahum fi tadlil. kaidahum fi tadlil. Pinter. Yuk kemudian. Wa idza. Wa idza ar'au tijarah. Ya, nggak salah. Tapi ini kan ini nggak ada barisnya. Ini patah punyanya ro. Iya, Wa idza ini matobi'i ke sini. panjang ya, Pak? Bukan aro ya, wa idza adanya Oh, panjang. wa Ro idza out. ra'au. Oh, ya. Bismillah. Wa idza ra'au wa idza ra'au tijarah. Pendek. Wa idza ra'au tijarah. Wa idza wa idza wa idza wa idza ra'aw tijarah. Ulang. Wa idza ra'au tijarah. Kemudian Yamshi ala rijlain, rijlan. rijlain. Yamshi ala rijlain. Rijnya kol-kolah, rije ada e-nya, rije ayo. Yamshi ala rijlain. Yamshi yamshi ala rijlain. Kemudian Wa ishaq wa yaqub. wa ishaq wa ya'qub. Kemudian Hafafnahuma ni azli. Nini siapa Nini Lah, Aam? Bina Nini Bina terbalik. Hafafnahuma binakhl. Hafafnahuma binakhl. Ulang. Hafafnahuma binakhl. Kemudian Wahum la yash'urun. wahum la yash'urun. Kemudian Wa aksaruhum la ya'lamun. wa aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Ya laitani lam usyrik. ya laitani lam usyrik. Kemudian Wa kana amruhu furuta. at furuta kurang. Furuta. Jangan putus ya. Wa kana amruhu furuta.
Waka, 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 wakana amruhu furuta. Waka, wakana amruhu furuta. Coba ulang. Wa kana amruhu furuta. Masya Allah indah sekali pelayar cepat pulang ini makanya. Yuk, lakod. Laqad zolamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Pendek. Oh, ni'aji. Iya aja. Nih ya, saya lagu ya nanti. Laqad laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Jadi enaknya kita itu kalau sudah lancar, sudah sering diteken-teken di mad ini nih. Laqad laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Ayo. Napasnya Ustaz ya Oh kalau nggak ini kuat bagi dua. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Kalau napasnya habis, ya saya nggak bertanggung jawab ya. Udah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zolamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Kamu tuh katanya nggak kuat, tapi kuat. Ngerjain saya ya. Ya wis nggak apa-apa kayak gitu ya. Boleh. Boleh ya pokoknya mah tekniknya gitu. Itu pun nanti dalam baca Quran nggak boleh kita nyuri napas. Kalau nggak Iya, kuat ya berhenti. Cuman cara iya berhentinya Pak. harus tahu. Kemudian ngulangnya di mana juga harus tahu. Yuk. Kadang-kadang nggak kuat Pak. Jadi kalau kuat mah ya udah mending lanjut gitu. Ya udah ada apa-apa ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. La tu'azig la Tu ajid itu kho, tu akhir. iya Pak. Ah, La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Kuat gak tinggi? Oh, bismillah Pak. Coba. Bismillah. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Hiqni ya, dilatih ya. Atau rendah. La tu'akhirni bima nasit. Bima nasitu wala turhiqni. Kalau rendah saya juga nggak kuat napasnya ya. Nah, Ya, gitu. Terus Farsal nak. bismillah. Wa Ini saya ars. jangan terjadi sama orang Jepang ya. Iya, Ikro 5 tamat, Ikro 6 tamat. Bacain ini nggak bisa. Ditegur sama Bu Khalifah. Saya ingat banget itu. Tapi sekarang pinter. Ayo jangan sampai salah. bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila bi'ati alfin. Biati mah udah pulang kampung. Biahi, Pak. Miati. Oh, mi'ati. Suruh mi'ati. Miati di Saudi itu. Apa meneh? Miati. Iya, Kalau Bu Eka mi'ati. bacanya ilamiati dipanjangin. Itu kan bukan Mi'ati. pasangan, ini kasroh. Kasroh itu baru panjang Mi'ati. kalau ada ya mati. Ini ada alif, Iya, bukan Pak. pasangan. Ilamiati, jangan biati. Biati mah udah pulang Ila kampung. mi'ati al. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu.
Dun. Gak kuat Oh, nafas. dun. Astagfirullahaladzim. Bagi dua kalau nggak kuat. Udah bisa ya nih. Wa arsalnahu ila mi'ati alf. Tapi nggak enakan ya. Walaupun bisa. Iya. Bisa-bisa sampein kalau bisa. Wa ar wa ar wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Sampai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Bagus. Wa Alhamdulillah. arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Masya Allah, Wa merdunya Pak Ustadz. arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Boleh gitu juga rendah, aman-aman, mana aja ya. Insya Allah dilatih. Tapi ingat ya, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Karena saya juga Iya Pak ngikutin orang nggak Ustadz. bisa ternyata. Silakan. Di Ikro 5 ini Bismillah. dihentikan juga. Alhamdu jadi alhamd. Iya. Walhamdu walhamd. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atasnya dibaca Pak. Atasnya bismillahirrahmanirrahim. Iya maksudnya ini Pak yang Iya kedua itu. boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd Alhamd walhamd walhamd ma'alhamd ma'alhamd. bi'alhamd Bial mana alnya? Itu hamzahnya nggak bunyi ya. bila. Itu Oh, namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila disambung nggak bunyi. Ini kan a nih, alhamdulillah nih. Yang ini nih ya. iya Pak. Kamu jangan baca, tadi kamu benar baca di sini. Jangan wa'al kayak tadi malam Mas Trisno. Ini A-nya nggak dibaca karena disambung. Walhamdulillah ini pun sama. Alif ini nggak dibaca karena disambung. Tapi kalau ini nggak ada, alhamdulillah bener. Iya Pak. Karena ada ma'ah huruf jar jadi ma'al hamdi. Yuk, ma'al hamd. Ma'alhamd Ma'al hamd. bi'alhamd Oh, Toto udah diajarin bial, oh alnya dari mana? Alifnya nggak bilhamd disambung. gitu Pak. Alifnya nggak bunyi. Kalau disambung Oh, alifnya nggak. oh Kayak iya ya Pak, kayak maaf gini Pak. ya, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di wasol nih ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Milham tuh, bukan mil alhamdu itu namanya hamzah wasol. Oh, Kalau di iya Pak. wasol alif itu nggak bunyi. Kalau disambung alif itu nggak bunyi, nggak dibaca. Ini kalau nggak disambung kan alhamdu nih. Karena Iya, disambung dengan huruf jarbi jadi bilhamdi. bilhamd Bilhamdi bukan bial. Kayak sama ya. Orang baca bilhamd. qul huwallah kan ada yang baca qul Iya, Allah ya. Qul hu harusnya kan qul huwallah. Qul huwallah. Ada yang dibaca qul hu Allah. Qul huwa Allah katanya. Jangan. Qul huwallah. Ini namanya hamzah wasol. Apabila disambung, apabila diwasol, dia nggak bunyi. Begitu. Oke. bismillahirrahmanirrahim. Bilhamd Bilhamad. wakalhamd. Laka. Waka, Oh iya waka. astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak Ustadz. Lakal hamd Lakal hamad. wal asr Wal asr. wal fajr Wal fajar. bil qotihah. Bil salah mana ada bil qotihah. Bil tihah. Oh, mana ada bil Astagfirullah. qotihah. Dengarnya juga aneh. Ada juga surat Fatihah, masa surat Qotihah kayak atin baik. Priben. Bil tihah ya Pak. Bil Bil. Fatihah itu fa ini titiknya satu. Astagfirullahaladzim. Iya Pak.
Baru sadar Pak, bismillah. Bil Fatihah. Bil Fatihah. Fil kitab. Fil kitab. Terus Bil Islam. bil Islam. Wal isman. Mas Tobi. Waliman. Iya Hah? Pak. Waliman. Salah. Ini wal, ini i, ini yang mati i, Oh Mas iya Tobi Pak. i. Ayo coba. Wal Walnya pendek kan ada kali pelan koma ya. Wal. Wal iman. Wal iman. Wamro'atuh. Wamro'atuh. Wastagfir. Wastaghfirah. Wakotarib. Jangan wako. Wak Wako. tarib. Jangan wako tarib. Wako mah jangan. Berarti ada barisnya. Wak tarib. Waktarib. Wak tarib. Diulang Pak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktarib. Waqtarib. Bismik. Malqari'ah. Malqari'ah. Wal'adiyat. Wal'adiyat. Tuh ada teh tika. Semangat katanya. Terus. Bil marhamah. Bil marhamah. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Terus. Alal afidah. Alal afidah. Fil jahim. Fil jahim. Lil kafirin. Lil kafirin. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Alhamdulillah pinter. Alhamdulillah doanya Ini Pak Ustadz. Iya Mantobi nggak dibaca panjang karena ketemu huruf mati. Ma-nya jadi pendek. Maktasabat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maktasabat. Maktasabat. Maktatalu. Maktatalu. Kok kalah sugro. Maktatalu. Maktatalu. Fil ard. Fil ard. Sayubtiluh. Kemudian. Wa maqami. Wabil akhirah. Minal goizi. Wal afidah. Mud'inin. Gisyawah. Mu'jizin. Minal musyrikin.
Wa ma'wahum. Wa ma'wahum. Ulang Terus Pak Ustadz. boleh. Wa Kurang, kurang wa neken. Wa ya. ma'wahum. Wa ma'wahum Kemudian bil mu'minin. neken. Kurang neken hamzah matinya. Bil mu'minin. Bil mu'minin. Kemudian. Wa Wa mu'izatun. mau'izatun. Wa mau'izah. Ya Pak. Wa mau'izah Wa mau'izah. fi tughyanihim. Fi tughyanihim. Wal asol. Cepet. Wal asol. Wal asol. Ayo. Wal asol. Kemudian Kamishkah Kamishkah. fiha fi asmu Fi hasmuh. fi hasmuh Kemudian la tu'akhidna la tu'akhirna. gufronaks. Gufranak. Besok Iqra 5 halaman 5 ya. Ya, Kamu udah Pak. bagus, tinggal ngulang-ngulang lagi sama belajar lagu. Maktasabat maqtatalu fil ard. Nah, belajar lagu ya. Mumpung Iya, ada Pak. Teh Atin di Saudi itu. Terima kasih Bu Iya, Am, sudah terima banyak kasih, kemajuan. Pak Alhamdulillah. Ustadz. Sama-sama. Maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.